Kajing sya tombor ki Kristan, hapok keri jungi, bat mentai kilanang kampoi sajan kejela jungi. Bat haki kendiat senam balalit no, ngim kam juyok sengau setia ya kini kijing sya tombor jong ki para Kristan, hapok kejela asam. Hendrai menta, ngilayok sengau, bagini kijia kakak. Dang men hakane kalai pau tarik u Januari, kiying mene ki bahap hapok ka asam, marjan bat ka kaput Bhutan. Kiying mene jong ka balang Baptis, Katolik, Lutheran, bat ki waide kila syapen prano ha ka sorkar asam. Tungin dua ya kini ki para Kristan ki bahap banyaj lengba kini ki jing tenjo, bat ha ka juk ka poru. Tungin duai, bangin yo ya kinong sensyar, lakadei hapok ki wei ki jela jong kari India, ne haka jela la jong. Kenang ba kin sengau tu, ba kari India, kadei kari ba yo ban syakri lait luit, haka niam karukom jingen.